Image PAODAM yang tabiri basungbo yimnam Anuradha Devi ne konana kramjari. Hausik maro iba PAODAM Nauna samdakraba goods and services tax GST dukanda singnangang na salibrahani yang sinkre. Lamyamba neta irapoke chamaga kumapan suba mapokomon thaurampa amadi humbudamari suba lamyamba irapole khidabki tharompang thokre. Maron thoktraba amadi manata traba singbo kaidamunda hantana yengbiroi debani haina Dr. Chambokon maina phongdokre. Loinana MiG-21 ngasi aroiba oina India gi atiyada pahankre. Hausa pausanone bizari. Nauna samdakraba goods and services tax GST dukandar singnangang salibra haini yang singkre. Ngasi state asigi maru aiba kaithingi mafamba ma oriba MC Avenue amadi thanganta bazar hangleba wholesale dukan singda Department of Taxes ke Joint Commissioner Yamnam Indra Kumar amadi and Dinesh Yamna Superintendent of Taxes and Jackie Kanta Y Pradip amasung data operator Phyllis Surveyor Office Assistant Singer Sarugya duta satakhiba driver dukamari lainana Joint Commissioner Yamnam Indra Kumana haikibada September ke tang kunithoi de ke hoduna India ke mafam sin bathungna chanaba Haukraba next generation GST reform na lepkraba maman sing lamdam asage wholesaler amati distributor sing na ngangna chatpa amadi niyam pa khanganaba dukan phamliba sing na mage dukan sing da display tawduna khangangadabani amadi retailer sing busu nauna leplakpa ke maman sing ase khanganduna praja miyam da hongba mamanda phanganaba honabani haike Masida natana lisangani kundaru ke March ke tangka amage matung dage hauduna anoba MRP da pot kudimaka laglagani adumoinaba lisangani kundaru ke March ke tangka ama yodriba phawbadi hana lediba MRP ase adum thadrabasu pot yonba amade leiba matamda mamantana yonba amade leiba Chanagani, Karigumba, Haidiba, Niam Senka, Ase, Ngakaba Dukan Yaram Labadi, Maduke, Subsaba, Cherapikade. Port Lady Basingnaso, Mamate Hansana, Yonba, Tengnaba, Toklabadi, Dukanta Aduke, Kesmewa, Lotuna Departmenta, Asida, Complaint, Tagani Hanesupondo K. Mokaman Mam, me Mam, label up with the Kanan view. Adugi Matata, Moina Hayang retailers in the Yonmatam the Su, an over rate to the home moment the Yon Biraga. Retailers in the Namuk, Akogi Atopa, Kaman Mende Yonmatam, the home moment the Yonaba. Equally, I do get the markets to the drive on Laxavani. Nakalamunamda, Dukantar Singe, Mike de Podoropada, Nona Lagdeba, Ripomba Asina, Makogi business da, House of Popke, Wenakariso, Kabilate, Lengake, Kontangase, Presa Sinke Yamna, Papa Kontang Amani, Adamoinamak Segi, Mamande, Hengale, Adubo, Notebook da, Mamanda, Tahalapa Asidin, Nuatabale. Madanka. Asida lengake kari khongthangka paikhalakpa haibado ngaiba tabani haiba wafam singsu phungdokhe haiba mangdeba company de pirakul ta na pirakidabra hojik baudi piraktri moina karisu sigi maramda haidi okoina distributor da approach to desu hojik baud notification thokri ga haya ado kaiguma gamen piriba rule jida basi kaina salaga dino adugi rule digi baum to kan maju sarak phangda bijaga Mashigi government की अमल लेरम गनी पॉलिसी करी करी लेबरा खुशी भजन भावता दी Status Idanium ge Wamada petroleum product Yoliba Sundanime Taramanganege, Manunda Leptrabadi prevention of black marketing and the maintenance of supplies of essential commodities Act 1980 Matugina Sedak Biba Hauragani Haina, Consumer Affairs put under public distribution ge officer in a special duty OSD, petroleum oil and lubricant, Hawam Bobina Pondoragli. Wapomasi ngasi nitapa sutekta leba Directorate of Information Public Relations DIPR ge auditorium da pangtoki mapauge me phamba amada phongdoki bani mana makha taraduna Imphal East ke andro amade Thawan district ke hairo ke mafam singda kanagamba mi kharana masagi yumda dispense unit matching thamduna petrol yoliba singna Ministry of Petroleum and Natural Gas notification dated 13th March 2002 के मखादा पीरिबा सर्टिफिकेट
of safety to be issued by Chief Controller amasung Certificate of Tank Test under Rule 126 of the Petroleum Rules 2002 na piriba niyam seng ngangna yolibra amade Paifam thopa licensing suna pairibra haibadu yengsinba haurakani amadi niyamba kaina yolamba seng charapigani haike Masida natana lambigi matada petrol yoliba senge matakta sumiang sanglagani haba wapam sang phongdokhi Hang na upat na machine jet handi na maina yoli hadi pausing kasi ado yoli ba mukham si apoi na identify pauza da Imphal East jaga amada amasung apoi kanri Thawal ki district ki jaga amada yoli hadi apoi na apoi information le jane hai ba kanasi apoi na moida matam amad hazari hai 15 days 14 manung da matung degi di apoi na moigi matakta kana to wa apoi ai ni mating ro kanda moigi matakti action lo wa ko ni hai India Government के Ministry of Education ना लेबागस के डिस्ट्रिक्ट को देमुता जवाहर नवोदय विद्यालय अमम थमनब के पांदमदा लौखलपा खोंथांगदा थोपान डिस्ट्रिक्ट सु जवाहर नवोदय विद्यालय अमा हांगदोपगे अयाबा पिरखबगा लोइनना नौना हांगदोपा जवाहर नवोदय विद्यालय थोपांगे एकेडमी के ईयर 2025-26 के सेशन ngasidige haukhre Handak Manipur ke oina district ahom Thawbal none amasung Kangpokpida JNB amamamba hangbage ayaba pirakhibane Manipur lengangna lepage matungena Thawbal district ke JNB SA Hadoga Assembly constituency ke Manung Chanba village number 127 Kang Yambemda sananaba maphamso approve tawkhre Matana Anova building ka ase sangadriba forward temporary oina Haidokpa 2 ke model residential skunda session da hauna ba waripsu lengangna lokhibage matungi ina ngasidage maphamasida session da haukibani nauna hangdoliba JNB Thawbal ge Mahiroi Shengbo puning thogat pau utuna ngasigi session hoba aduda Haidok Assembly constituency ke MLA Dr. Thoksom Radisham su sarugya ke Mahiroi Shengge ahlaman singsu sarugya kiba ngasigi session na hoba numit aduda MLA Radisham na hai Mahiroi Shengge ahanba oza ase pokpadage hiramba kudemak takpi tambiriba apokpa apokpi shingni aduga Mahiroi Shengge ahanba school na yumni angang ama sembada oza amade ba animake thaudang sawi ngasidage hangdugliba bidalaya asida mama mapa singna nabodya da thamsingkre amade aphaba skunda thamkre aduna oza singna isa singse loina sembirak lagane haibage wakal thadokmina se haike Vidyalaya asige awada pakya yengsin minabada mama mapa singge asoba thaudang lomina se haiba waphamsu MLA na thamki ngasige thawamaduga mari leinana JNB Thawbal ge ahanba principal atomba Kiran Kumar na phongdokhibada Thawban district ke Naunang asidage hangliba Vidyalaya ase kendra asige MLA Dr. Thoksom Radisham na yamna chawna thaudang lobiba amade Haidok Assembly constituency ge miyamna thamoi shengna matem Chawna pangbiba aduna ngammani haike miyamna education da asoba mieng thambiduna kathopa amagal loinana matengka pangbirakhiba adubo thagarpa phongdokhe YK College Wansangi Internet Quality Assurance Cell IQSC amasung Research Committee anina puna sinduna contemporary Indian economy haina mingthonba economics ke laidika mangasi college asage mini conference holda honabi matungina phongkre YK College के Department of Economics के Assistant Professor Dr. Khangembamba Arunda Singna Iba Lairika Du Phongmage Tharamda Lilongka Horibi College के Principal Professor ए Satar Sahana अथवा Mitungland YK College Wansang के Principal Professor के Zugindro Singna Tharamapur अदुगा YK College के English Department के Head P Samarendra Singh अमसुंग Department of Economics के Head Nahapamp Tejendra Singhana Kanaba Mitunglan Singoina Sarugaki YK College के Economics Department के Head Nahak Pampa Tejendra Ngasni Phongkiba Larika Aduke Masak Tapage Wanon Thamki
ngasi phongleba lairik asina mahiroi singka amadi miyamda sauna kanaba ama piragani haina thagapa phongdokhiba loinana lairik asibu mahiroi sing amasung miyamda pabiduna lairik asina piriba kanaba singka adu lobiu amadi tungda su asagumba lairikya putopa ngamba oirasanu haina athoiba mitunglen to ina sarugya khiba lilongka horibi college ke principal professor a satar sahana phongdokhi Padma Ratna English School Kaksange Oza Oibiramba Ketrimayam Gaurida Singda Haukiba September Ke Tangkun Marida Lekidabada Padma Ratna English School Managing Committee Tisangamadi non-teaching staff Singna Tamoishan Nuataba Pundurakli Lekidraba Ketrimayam Gauridas School Asada Sahi Kuntragi Matakta Oza Oibiduna Mairo Shingbo Tapi Tambiramba Aduning Singtuna Lehorakani Mahana Lekidabada Awabata Hauraba Imung Manungi Awabada Susarukia Bakalunana Lekidrabaki Tawana Sorge Kuyada Ingne Chigna Lairuna Basu Tony Chadakli Nakalamramda Juvenile Association Kaksinga Makaleka Maki Dagi Su Association Asigi Sympathizer Oramba Makalekai Moibung Padingda Leramba Ketremem Goridas na Masage Anaba Amadagi Lekidabada Waba Pundarekli. Ngasiding Tin Pungan Taba Matamda Association ge Office Tapanthokiba Waba Pundapugi Tharamda Association ge members in Sarugya K. Mipamaduda members in na minute and 2 minute leptona Lekidrabagi Atmana Shorge Kuyada in Chingna Lairunaba Tony Zaki Amadi Lehoriba Imung Manungi Awabadasu Sarugyarakli. Lotus Club Hiangnam Maya Leka Game Matam Sangna President in a Thau Puramba Ilangbambi Ibocho Elias Razo Singna Ngarang September Gitang Kunmangada Manung Matam Satana Lekidabada Club Asige Executive Members in a minute and 2 minute Lieutenant Waba Pungdopagami Pampa Ama Ngasi Club Asige Obista Bang Tokre Mipamda Sarug Yakiba Signa Lekidrabagi Tawaina Mapugi Leko the English Singer Lairuna Batoni Zabagaloinana Imung Manungi Awabadasu Sarugyarakli. Assam ge thoidong hendongna sangna daba saisakpa Zubin Girls na haukiba September ke tang taramapanda Singapore ikang khangudana lekhidabada all Lanka Manipuri Inter Club Lanka Assam na awaba phongdorapage miphamama club asage president and Ranjana miphammapo oiduna pangthokre miphamaduna lekhidraba saisakpa asage thawaina ingne chikna sembiba mapu mage nakta potha zarunaba minute ama leptuna Tony K. Mipam Mapu Oina Sarug Yakiba and Ranjana Lekidaba Saisakpa Zubina Isaigi Lamda Loramba Mamal Naidraba Todang Singe Maramda Wapam Kia Pundopagalo Asam Tanglaba Misaka Amani Haina Singtake Mahak Sangnadaba musician, instrumentalist, composer, songwriter, actor, director, poet, Amadi, philanthropist, Amasuni Haina and Ranjana Pundoke. Manipuri Saita Parishad Lanka branch ke President Amb Barzalna Saichakpa Zubinge Punsi Amade Tabake Maramda Wangang ke Loinana Oza ke Ais Kamdebna Zubinna Saklamba Ishay Amasake Manipuri Women Literary and Cultural Organization MWLCO Lachit Nagar branch ke President Nandananina Saichakpa Zubinbo Saitaba Ishay Amasu Saktuna Tilaba Miyam Datahanke Sostan Nadi Saksat Paribar Abhyanga Marilainana Indian Red Cross Society Tobal District Branch Remski Department of Transfusion Medicine District Health Society Tobal Amadi Absedo Sambramna Puna Sintuna Mega Blood Donation Camp Pre-Health Camp Eye and Dental among us Tawan District Samram Dalaiba Absedo Ge Office Complex Apang Thokre Camp Aduda Mioy Kiana Lemna E. Pikibagaloinana Mioy Kia Mit Amadi Ya Lemna Lion King. E. Katpa Amadi Lemna Lion Bagi Kempa Aduka Marilenana Tharomadu DC Tobal Hana Kamai IS Na Thamitungland IRCS Tobal District Branch Vice President Dr. KASIS Manglem Singna Tharomapo IRCS Manipur State Branch Chairman Narendra Ningamba IRCS Tobal District Branch Chairman K. Sadananda Singh, CMO Thaupal, Dr. Y. Nokal Singh, Amade Abseduge,
Secretary K.S. Tompok Singna Akhanaba Mitunglen Sing Oina Sadugyaki Adobe Mitulenge Warolda DC Tobal Hanaka May IS na Hai Idan Tobana Tanglaba Mioiba Zati Tawai Gabu Kanba Ngamgadoribane Aikoi Kudemag Idan Tobage Hainabi Taminaduna Tanglaba Mioiba Zati Tawai Kaminasi Haina Miamda Abil Doke Mana Makatana Hai IRCS na Mioiba Zati Damagta Kathok Piribasanga se Yamna Singtaningani Mahabo IRCS ke member Oiba Pangsaba Yamna Nungaiba Pawi Society Asina Mihang Vidamakta Toropa Tabak Tarum Singda Angama Mateng Pang Bagnamnaba Honagani Haiki Ngasi Sandinge Something Kulenda Malim Sin Batungna Pangtoleba World Environment Haldege Tarangaluinana Ek din ek ghanta ek sata amadi seba par ke thoramba khunza singa loinana pangthokre ngasagi pangthoke ba palan thoranga mari lainana Dr. N Munant Maitai DFO Chantina haikebada ngasi se Petribe Pumbada Mahosaga Mioibage Haksanga Pabaka Lenariba Marigi Nahonana Ningsangba Oina World Environment Haldege Palanet se pangthokle Aikoina Apaba Hawa Nungsit Laidaba Matamdada Haksang Pana Leibangamgani Marama Asina Masigi the Makta Uwata Zinba Amade Yokatpa Change Sandin se Mahusani Yamna Pazaba Mapampa Amane Adubo Lamdam Sida Uwa Marangkaina Haurabasu Sa Usek Singi Masingde Ontongna Hantabagam Tawe Manipura Paksana Popi Tabana Su Aikoge Lamlaki Sa Usek Sing Mangtarakage Soba Marampa Ama Oiradi Aikoina Chang Manana Akoi Bage Saktampa Ama Tamba Matamda Pampi Amatisa Usek Singbo Puna Yokat Pasange Maramasana Lagliba Utabage Tanka Anitake Lebaksan Batungna Pangtokadirba Wildlife Week Asidage Hauduna Chandinge Presa Singh District Asida Sa Usek Singbo Kaminaba Haurase Amade Humbudramatoi Suba Wildlife Week Po Mapunga Panbio Amati Sarugya Bio Haina Dr. N Munand DFO Chandena Bildoki Taram Loisilakpada Saptamage Tang Taratredage Hauduna Takai Ama Chupna Barada Pumba Chataragliba Seva Perke Sarukamba Oina Nasan Purse at the rate of 75 campaign so Saruki Yaraduna Akoibage Saktambo Kananaba Uzara Chamaga Marpurom so Kulge Akoibada Kunza Singna Loinana Taminaki Manipugi Miamna Miamge Asengba Luchungbane Hairana Riba Jananeta Hizambi Irabotke Chamaka Kumapan Subamako Komanda Numike Taramba Ngase Irabot Celebration Committee Wabagai Hianglam Sugununa Sinduna Lamsang Mayalika Community Hall the Pangtokre Pangtokliba Taramba Ase Hokeva Saptamagi Tanka Amada Kumbidagi Hauduna Tabumpa Irabot Celebration Committee na Sinduna Manipur Sen Batungna Pangtokleba Tarangi Manukjana Pangtokane Ngasi Pangtokeba Tarambatu the Secretary CPI Taubal District Council L Ketra President Lamsau Apanba Mairapai B Y Ibini Lema former Secretary CPI Hianglam Local Council Enegiaskun Secretary CPI Sugunu Local Council TH Ramanda Secretary CPI Wabagai Local Council TS Rajani Amasung President Kungag Sangat Sagat Loop Lamsau TH Ibomsa Mitaina Taramapusing Oina Saruyaki Nasigining Sing Tarampa Aduda Akanaba Wangang Loishinka Oina Poma Secretary CPI Manipur State Council L Iboyama Editor Wail Kate Hemantakumar Ningomba Amasung Poma Secretary CPI Manipur State Council L Soting Kumana Sadok Yaraduna Irabot Punsi Wari Samasida Mahana Lauramba Taudang Mahana Pamsaramba Samaske Masaka Amadi Mahana Katuklamba Kayage Maramda Asumba Wafamba Kaya Tambiduna Kananenaki Miamgi Mihutu Oiraka Masage Marant Tansin Bana Lining Ko Oiba Lebake
खंदना मसंग हेलना मणिपुर लेखा तारकपनी हाइना मसगी चाही मरफुदरा मंगा सुरबा लम्याम्बा हिजम इराबो के मतुंगी इनखिबा इराबो मेमोरियल ट्रस्ट काइबिगे फाउंडर प्रेसिडेंट निंगथंग खोंगसम मोइरांग निंगथौ मिथैना फोंदोरकले वाफमसी इराबो मेमोरियल ट्रस्ट काइबिना सिंटुना काइबी मना चिंगदा लेबा इराबो मेमोरियल इको टूरिज्म डेस्टिनेशन पार्क ता पांथुकिबा हुंबुद्रा मरी सुबा लम्याम्बा हिजम इराबो लेखिदबा कोमन थौरंगा मरी लेना फोंदोखेबनी थरमदुदा सेक्टादगे हवम स्कूल इराबो मेमोरियल ट्रस्ट काइबिगे प्रेसिडेंट अलाइस्ट्राम कुनिंद्रोन चिंगबाना सरुक याखी थरमदुदा सरुक याखिबसना लम्याम्बा हिजम्बी इराबोट के मितमदा लेकटपग लोइनना कम्युनिस्ट के फिराल तंखाई सिंथबग लोइनना लेकिदबे हिजम्बी इराबोट अमदे महाका लोइना बिरंब सिंगे मफमदा इकाई खुमनबो उतना मिनेट ने तुमिना लेबके थरंगा मरी लेनना निंगथौ खोंगसम मोइरांग निंगथौ मिटैना मखाता खेबदा ngasi mirna lamyambai hizambi irapot ningsangba matamda mahangna hairamba wafam seng ngangna chatpaga loinana nahangna chatkhiba lichat tamdrabade nahpo ningsangbage wahantok leiroi lamyambai hizambi irabosu ulau kendra dege bota karaktuna miyamge mihoto oikhe mahangna mihoto oinangai matamda masage maran mathum tansanbage mahota ningthauno oiba phampa कथोक लगा मियांगे थबक तौखे मागे लिचट असिमक ngasiगे मिहोट सिंगना इनरबदे मियामना हौजे वारिबसे वारोय हाइखे मानव खुनाई अमगे दमकता लम्याम्बे इराबोटा हाइबा हिरमदा लेम्याम्बा हिजम्बी इराबोके हुंबुद्रा मरी सोबा डाटा एनिवर्सरी के थरम पांगथोखरे Protection and the Preservation Committee Manipur PPCM ge makada lamyamba irapot ningsang thoram observation committee lentokna senduna Manipur Press Club ke lokta ka hall da pangtokiba thoramba aduda PPCM ke convener onam premsed advisor laurembam nganbe lentoke convener LSM Khumanda PPCM ge advisor wal Leirik Laima lentoke ko convener के थोइबा मैतै PPCM के एडवाइजर सोराइशम मेमसा लिंटो के को कन्वेनर के एच गोपेंद्र लुवांग PPCM के एडवाइजर माइबम पूर्णिमा से अमति लिंटो के को कन्वेनर वाइट टिकेना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह सरुयाखे थरमदुगा मरी लाइनाना प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी मणिपुर PPCM गे कन्वेनर ओइनाम प्रेमसिन फोंदोरकपदा लमदम मसिगे मियामना सही खुदेंगे लम्याम्बे हिजम्बी इरापो पोनिंग सिंगदुना नेंगसिंग थौरम पांगथोक्तुना ममिंग खक्तगे ओइना थबक तौतुना लैबगे महुत्ता लम्यानबा असना लमदम मसिगे नमक्ता खंदुना पाइखलंबा थबक थौरमदा थौदांका अमदे मांगना संगसिलंबा खोंसंग कया अदो हौजके मिरोनता अखोना लम्यानबा असिगे लेकलंपा अदुदा चप्प ngamlabade lamdam ase malinge mafam kiyada leiriba leibak singdage Sokhota lamzanda mang thangtuna chappa ngamlangani khalle masidana tana lamyanba hizambi irabona lamdam sige oiba thabak tharamba kya tawrami isai nongmaige lamda lamyanba ama oibata natana lamdam sige culture bo awangba thakta pukhana ba honabada choba thodang kya lawiramba misak amasuni haike lawiramba irabona irabona chungjalamba kungjal khudimak sise irabo ku masak munna khanga kandoda magi niklam madu de salagadi iramda manipur se adoki mati akhoi chokhat palamje lamang thagane na khajai irabo to ndaba laite isai nomaida sports ta loina da culture gi bayam amada man manjin thana phalaga chalamba khunai se kasidi hoi khunai site leiriba miyam sina irabo ti wahan to se papan thong katang khoi irabo thorum to bodong ure irabo Ngasi ayok zananita irabon Memorial Trust jimena sinduna paring naina chahi khudinge satharakpa thoram paringe manung channa lamyamba zananita hirampi irabot ke humbutra mari soba lekhidabgi thoram pangthokre Babuparagi irabot complex da zimet ke lifetime president Dr. Sandam Kamal Singh na looting duna lamyamba zananita hizambi irabot complex da lairiba lamyamba zananita hizambi irabot mitamda lei so katna thoram ase pangthokhe Ngasigi Thorampa Asida, Jiribamda Ladyba Civil Society Organization CSO Singh Amati Social Workers and Su Saruyaki.
Maron Thoktraba Amadi Manatratraba Mio Singbo Normant People Singna Kaidununda Hantana Yembiru de Bane Normant People Singna Pangliba Chaktung Sing Makoideso Panganduna Manaba Mienka Amada Yembi Bechange Haina Directorate of Health Services Manipur Director Dr. Chambo Konmaina Pandurakle Wapama Singh assist that Health Society Manipur Amadi Directorate of Health Services Government of Manipur Sintana no human rights without signed language rights high by Hiramda Pangthoki by Internet in the week of deaf and mute people 2025 ke Thauramba Ama Lampelda Ladyba Ima Manipur State Branch ke heritage so hold the Pangtopa Tharamba Aduka Marilena Pondoki Bane Tharamaduda Directorate of Health Services Manipur ge Director Dr. Chanbo Gonmai State Health Society ge Manipur Mission Director Dr. M. Dinesh Singh CRC SRE Imphal ge Director and Koibi Singh Amasung Deaf and Mute School Tagel ge Head Mistress Numai Temba Kalpana Devina Saruga ke Tharamaduga Marilena Chanbo Gonmaina Makataraduna Tabagi Pangal Amadi, Maron Thoktraba, Mui Shingbo, Kaidonunda, Normal Panisingna, Hantana Yembiro Dabane, Makoi Shingbo, Tona Happy Gadabane, Masida Sunatana, Anobapunsi, Mahinga Amada, Lehenaba, Lariki Mangan, Mapung Pana, Lehenaba, Honaba Matautai, Norman people singna, Pangliba, Chaktung Sink, Makoi Deso Panganduna, Manaba Mienka Amada Yembi Besange, signed language Haribasingna. Tabage Pangana later Singi Oinadi Yamnamaru Eba Amane International Week of Dap People Ga Marilena Miam Timba Mapampa Iskun Singda Tabagi Panga later Singna Teneriba Kudong Sada Singbo Kanganduna Matokaramna Tabagi Panganta later Singa Norman People Singa Matokaramna Pau Paunagane Karamna Mating Pangane Haiba Singda Kanganba Matautai Norman People Sing the Su Tabagi Panganta later Singa Arriba among the Pau, Faunaba, Yanaba signed language esitu, Tamiba Matautai Haike. Even though they are deaf, they can work. Again, let us give them the opportunity. Then also below are the significance mentioned. Number one is the week, educate the people, the public about deaf culture. Manipurgi in a Manipur Parliamentary Constituency ge Hanage MP Luinana Hanage MOS Education and External Affairs Dr. Arkeransan Amadi Housing MP Odiba Dr. Angumsa Bimol Akoisamna MP Locant Area Diplomat Funge Sampam Singdagi Indian Red Cross Society Bisnapur District Branch da Mating Pirpai Eco Van Ambulance Amamam Mating Pirakrabat Matung Service Haukiba Adu Hena Mapunga Panaba Pandamda Ambulance Handling and Management Ke Matangda Kangalaba Red Cross Volunteer Singdagi Oiba Nomage Oiba Training Ka Ama Mini Secretariat Complex Business Burge Complex da Labor Branch Office Asidang Asipangtok Kray. Taramdada Indian Red Cross Society Business District Branch Ke Chairman Dr. Wahimbam Gulapi Buzz Chairman Mainamp IBM Hall Secretary Dr. Huidromba Romin Su Sarukiyaduna Volunteer Singda Ambulance Handling Amadi Management Ke Matangda Takpitambiki. Like-minded group LMZ Manipurna Lamdam Sige Awana Taraba Singda Leptana Matink Panglapage Sarukama Oina Ngarang Numidang Saktong gas cylinder dage Haurakpa Maina Yunatumna Sakrabage Awaba Taraba Hangang Mayai Lekai Jinga Kamp Lekai the Labor Jinga Kamp Zoy Kumar Singh Tahi Humpum Doi Luna Be Jinga Kamp Sabitri Debigi Imungda Ngasi Ayu Lupali Singh Tara Kudaki Oiba Tingbang Duna Imunga Sige Awabada Sergia Kray. LMC Manipur Secretary Ojit Sorokaibam Publicity Secretary Rakets Naurem Treasurer Kunzage Shore Mangsa Tabam Assistant Secretary Suryendra Ningomba Amadi RK Ninmarla Surjit Ngangomp Zoykumar Toksomp Boinau Maibam Suni Nongtombam Nechingba Maru Eba member Kiana Sarugaki. Temang Hongsata Aduda Saruga Yakiba Group Asake Secretary Ozit Sorokaibam na Pongdrokpada
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯆꯥꯛꯊꯣꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯃꯔꯤ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯤꯡꯉꯛꯀꯝꯕ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ LMC ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ स्कूल हाइबसी लाइरिक खक्ता तंफम नते लमसत साजत चना लोनसत अमदे अतै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या सो तंफमने मरम सिना मैरोई सिंगना हिरम खुदिंगदा तमहुंगनबा हैहौंगनबा होनगदबने हाइना डिस्ट्रिक्ट बिष्णुपुर पूजा इलांगबम IAS ना हाइरे वाफम से पब्लिक स्कूल निंगथौखोंगे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कम फेलिसिटेशन प्रोग्राम 2025 दा अथोइबा मिथुंगलेन थोइना सरुग्यादुना हाइखिबनी पूजा इलांगबम IAS ना मकाता खिबदा महिरोई सिंगना अंगांका ओइरिंगैदा मसा मसादा चानगदबा सिंफांबा हाइबंगमलोय अदुबो खरा सावरकलका मसागा सानबा सिंफांबा खंबंगमलकनी मधुनबगीदमक्ता स्कूल तमलिंगैदा लाइरिक नतना अतै हिरमदसु तंबा याबा तमौसी स्कूलगे प्रोग्राम खुदिंगदसु सरुक यानबा होनसी अदुगा रेड क्रॉस सोसाइटी ना मियोइबगे मतेंग पांबगोम वॉलंटियरिज्म के स्पिरिट सु तमसी स्कूल सोशल सर्विस तौदुना स्कूल लुनाना तंबा अमदी मियाम तिंबा मफम संगदसु लुनाना थमनबा होनबदा थौतंक लौबा याय हाइके थरमददा स्कूल दुगे मैरोई सिंगना जगोई इसै नाटके थरमभ क्यासु उत्पगा लोइनना क्लास खुदिंगे रैंक होल्डर संगदा मोमेंटो साइटेशन खुदोल पोर्ट अमदी सेलगे मना पीदुना पुनिंग थौगके मणिपुर की मरु आइबा टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंड्रा के मियामना खुंदारिबा युमसिंगे मनिंग थंगबा नाकंदा फुमथि सिंगना फुमजिंदुना लैरिबा सिंग LDA के माइकैदगे एम्फीबियस एस्केवेटर अनि सिजनतना फुमसिंदबगे थबक चथरे सेंड्रा के मनिंग थंगबा सरुक्ता फुमथि सिंगना फुमजिंदुना लैबना सेंड्रा के खुंजा सिंगना नोमगे संद्रबे याद्रबा ओइनबा सिंगनरिबा इशिंग अफबा फंगनबा मियोइकया अना अयेक हेंगलकबा ngami singna nga phaba chatpada khudong sadaba kaya mayongnaba isingka phatabana isingna thonba leina kaya naba centra miamge awaba ubiduna principal secretary AK Singha LDA ge chairman amade director na ngangom sana zawbana phumba sendokpiba asida thagale haina centra ge miamna permission na phungdoragle centra ge miyoi amana phungdorkibada हानदी सेंड्रा लैकाई इसिंग असी फुमसिंगना फुमजिनखिबना नुक्सा निंगथिना फंगदबदगी इसिंग पुमसिलकपा थौरे कारकपा इसिंग असी सिजनरबा मियोइसिंग उनसागे लैना सिंग फुरिना चिंगबा लैना मखल मखा कया नारदुना अदुबो फुमसिंग असे संदोकलबनिना अफबा अरुबा इशिंग पंगलगने अमदे ngami singna nga phaba chatpada khudong sadaba kaya mayongnaramba adu kharadi kolagani haiki LDA ge assistant engineer Ramanana na phondor kibada miyamna phumsingka ase semdok pio hairabasu maintenance sing sangba yadabna phumsinga ase sengba ngamlamde adubo amphibian excavator ani lairabanina khudong sadaba kharadi kolagani haiki Nasinung to all Ziribam Medicant Employees Welfare Association Ziribam Nasintuna Babu Parada Labor Team Medicant Officer CMO ge Officer Sal Demand ge Mayuta Wakan Mi Pampang Cray. Nasige Wakan Mi Pampada we oppose all forms of demand and donation from the Medicant Department. We stand for integrity and transparency. Donate to hospital, yes. Donation from hospital, no. Demand from hospital, no. Haiba placard kya paiduna wakan mi pampang ke wakan mi pamba sada sarugya khiba all Ziribam Medicant Employees Welfare Association Ziribam Gizanin Secretary Jinena Zitena haikibada handak chahi ama ani sida maseng khangdana CSO NGOs nachingba kaya dake donation demand kaya Ziribam ge amatangaiba hospital amati health department asida lakpana maram pho oiraga aikhoina smoothly thabak
तौजगदबदु तौबंगमद्रे मरंपा अदुना मखल अमतगी शेल गी डिमांड अमदे डोनेशन तौरपदु विथ्रो तौबियो हाइना फोंदोके District Legal Services Authority Bisnupur ki Miang Makada Legend at Clinic Taubul Amadi Taubul Kabui Youth Club ka punna khusamna sinduna nomage oiba legal awareness program pa ama Taubul Kabui Kolda ngase pangthokre National Legal Services Authority ke Protection and Enforcement of Travel Right Scheme 2025 ke matang da pangthokiba thorambadu District and Session Judge Amadi District Legal Services Authority ke Chairman Samom Ibzent Chief Judicial Magistrate cum Secretary District Legal Services Authority Amadi Civil Judge Senior Division Beneshori Maibam Taubul Kawi Village ke Chief Kamai Lungkudai Khunbu Panmai Lungai Punt Kabui Church Elder Kamai Ningthongam na Athoiba Mithunglen Singko Oina Wangang Loising Oina Sarugya ke Thorambasi Manipur State Legal Services Authority na National Legal Services Authority ke makada pangthoki bani ngasi Jirbam gi Bapupara da Labor Jirbam Municipal Council Manipur ge office da Swasth Usab Swasth Hi Seva 2025 Tharamgi Sarukama Oina Indian Red Cross Society Jirbam branch na all Manipur ge Oina Jirbam district ge Jirbam Municipal Council na Luban nan bada Chahi Manga Leptana Makok Tarapa Asida Puning Tawatpa Oina Jirbam Municipal Council ge workers sing da health kit sing Kudon Tamdana Puning Tawaki Ngasigi Thorampa Asida Jirbam Municipal Council ge caretaker chairperson Sangapam Santi Devi Jirbam Municipal Council ge EO Monangtham Surjit Singh Indian Red Cross Society ge chairman Huiramba Rajan Kumar Singh Indian Red Cross Society ge vice president as Iboton Singh Amadi Indian Red Cross Society ge general secretary Larikem Bump Jamini Kanta Singh na daista phamke Jirbam district asi Lubanan balam dampa ama oinabagi damakta wasakya so miam punna lauduna thorampang thoke ngasagi thorampa asage matangda Indian Red Cross Society ge vice president as Iboton Singh na haikibada Indian Red Cross Society na miange mateng pangba matamda miam na so mateng pangbiyo haiki loinana ambulance ama Red Cross Society ge Jirbam da leiribasi miam ge mateng pangna bani haiba wapam kya su thamke Indian Red Cross Society ge General Secretary Larikem Bam Jamini Kantana Indian Red Cross Society Jirbam branch Profit Leitaba Miam ge Seba Toba Society Amani Society Asibu Hingnanaba Aikhoida Yauriba volunteer singna angam ba sel khainaduna Miam ge Seba Tausabani Haina Pongdoke Arambai Tengol ge General Headquarters ki medical team pa amadi Arambai Tengol unit singa kusam naduna Jatharakpa pre-medical camp ge manung channa handak ta thokiba ising isangna marampo oiraga laina kya narak tringaida kharadang ko oirabasu ngangthungna ge pandamda Arambai Tengol unit 25 amadi Arambai Tengol General Headquarters ge medical team ga loinana advanced specialty hospital YP Dental Clinic Kusam Naraga Uchiwa Hident Asowalampak the Labor Uchiwa Grampansai ke Panchada Garda Nomage Oba Zanen Medicine to Amade Dental Ge Pre Medical Camp Amapangto Cray Pre Medical Camp Adada Mio Humbutra Rom Lion Kibagaloinana Maduda Changba Hidalang Taksing Sulem na PK Tharomaduga Mari Lainana, Arambai Tengon Chana Headquarters ge medical team ge Commander Boboina Pongdorakpada Arambai Tengolna pre-medical camp asi Senbagi Maru Eba Pandam de Ising Ichauna Awabataraba Iricha Singbo Ising Ichauna Pohanba Makal Makakea ge Lena Narapa Matamda Hospital Jalaga Layambagi Kudong Satpa Wat Padana Lemna check-up Tobiba Amadi Lemna Hidak Lang Thak Pangan Biba Asina Karadang Orebasu Lenatina Kia Narakata Badagi Kanbang Ngangani Kanduna Ngasigi Taramase Pangtopani Haiki Sumang Lila Kangloba Kamakya Sanget Mandalge Nauna Putokataba Lila Ani Aronba Langay Amadi
मेरा के पूर्णिमा के याफथौनी थौराम ngase all ambulance da leiba lila lupa asige office ta pangthokre ngase ayo pung 10 dage pangthokiba yafathौनी ki tharampa aduda kamakya ke artist singna Dr. Chongjon Ningombana iba lila aronba langai amade Baba Chant Tongbramna iba mera ke punima lila ani ke script da khurumduna thoni zaki lila ani asige director na Hiyang Lokhoine Kamakya Sangeet Mandan ke lila ani asida saktamba langliba maru eba artist sing de nupa kanglopta Hiyang Lokhoi Asok Morangthem Christopher Morangthem Barund Sital Jitneting bane aduga nupi sabidana Thoibi Martina Sarju asine bane Tonganba initiative ama oina district administration Bisnupur na yabibaka loinana relic camp ta leiba IDP singidamakta ahanba tangka ke oina guns ke tengbang ko oina hokiba September ke tangkuni thoida Santong relic camp ta skunt bag pencil exercise book soft dhari wall clock toys yanthokraba matung glory children home da library Lyric sing kusina kibagaloinana makatarakpada ngasi Mybram Mandopta Thangsing Guest House Amade Singdampa Singlenda Leiba Relic Camp IDP Shingi Oiba Medical Health Camp Amasu District Asagi Deputy Commissioner Puja Ilangbam Yauna Emmanuel Hospital Association Delhi Amade State Partner Oriba New Life Foundation Manipurga Kusanaduna Pangthokre Tharomduda Saruk Vyaraduna Deputy Commissioner Puja Ilangbam na High Juns Amadi Emmanuel Hospital Association Dalina State Partner Oriba New Life Foundation Manipurga Kusamnaduna Paikhaliba Thorang Sige Mahaka Masamaka Amadi District Administration Site Yam Tagali Matung Tarakbaja Su Ate Rally Camp Sing the Su Darkar Tabasing Matung ki ina hena asigumba thorom kya Toba Oishano Haiki Indian Air Force ke Yanglin Sadu Oina Tahi Humpu Hena Lampam Kya da Sinzinadaglaba the legendary Mikoyamp Gurebis make 21 flight jet ngasi aroiba oina India ge atia da paike legend thrang draba taruba sangban raba atia da aroiba oina paikhiba adu puari oina lehoragani Russian origin war horse as a Indian Air Force ta lisang machamapan humpu da hapchin kebani make 21 bo Pangalaba Metin amasong ke India ge sakthok saningai ne haina singtharaduna Defense Minister Rajnath Singh na haikibada yakraba se yamna thasaba yaraba Mara Taduna Ledabani make 21 as a yakram natraga Metin amakaktanate Masidi India Russia ge yamna chel aba mari ge khudam amasune Minister na makata na phondo kibada Indian Military Aviation ge khongsata mid 21 ge sakthok saningai miko kya laiki hanege IAF Chief AY Tipnes SP Tiage amasung BS Danua Ahanba International Space Station Lairuraba Group Captain Subhanshu Sukla Amade Ataya Krab Asage Pilot Oirukraba Veteran Kiasung Asige Thoramda Saruyaki Hausik Sanabagi Pauda Seishu Yuta Iwing na Sinduna Kaksang Sumak Laikai Grounder Chatarikeba Sumak Laikai Apunba Trophy Ngaselotion Kray Topi Asige winner Sangro Laidembi Timna Oiki Ngasi Sanakeba Final Match Star Sangro Laidembi Timba Amadi MDA Anina Sanaki Maduda Sangrong Laidembi Timna MDA bu Pansan Anishno the Maithiba Piki Ngasigi Sumak Laikai Apumba Trophy Lotion Bagi Tharamda Delhi Maitei Coordinating Committee Media Spokesperson Amati Social Activist Dr. Naurem Bobona Chief Guest Kaksing Manipur College Kaksing Political and Science ke former Professor Catherine Mayom Canadian Guest of Honor Amati Atay Mio Kiasu President Member Singh Oina Saruyaki
District Sport Association Kaksang Sinduna Association has a playground at Tatariba 21st KK Memorial First Division Football League 2025 King as Sanakiba Mazda UCC Kaksingna DYA Ilankampo Pibu Pansan Amasino the Toykre. UCC Kaksingi Amatangaraba Pansandu jersey number 23 and Nibin Chandrana Meski Minute Niputare Tachan Kibani. District Kang Association Ziribam Sinduna Mamangta August ke Tang Kundage Hauna Ziribam ge Babuparada Leba Lamlen Community Hall Kam Kang Sangda Ziribam Kasar Amade Halakande ge Kangkut Kumatwina Sarugyaduna Sanariba Taramanga Suba Let RK Lalasana Memorial Mix Kang Tournament 2025 King as Sanakeba Pine Match Star Yawan Club B Champanagana YLC A Dibong Kunawa Panjan Taramari Tarokta Maitiba Biduna Yawan Club B Champanagana Tournament Chigi Champion Aduga YLC A Dibong Kunana Runner Up Dake Tournament Sigi Yawan Club B Champanagargi Nupage Baz Jakpege Mana RK Bizoy Shanana Jakpai Tareta Panduna Panke Amade Nupigi Kanglupta L Pasudley Debina Jakpai Taruka Panduna Best Jakpege Mana Loke Best Lamthada Yawant Club B Champanagarge Kangloi RK Bizoy Shana Ke Herojit Amade YLC A Dibong Kunoge Sanaroy TH Ranjan Singh Lamtha Taruk Panduna Nupage Best Lamthage Mana Panke Aduka Yawan Club B Champanagagi Nupi Kangloi Ke Anima Debina Lamtha Taruk Panduna Best Lamthage Mana Panke Ngasige Finance Match Asida and Manikanta Singh Retired Teacher District Kang Association Diziribange President TH Mangi Maitai Amadi Tournament Asige Donor RK Nobin Singhna Chief Guest President Amasung Donor Oina Daista Panke Ngasige Masigi Matung Lekidraba RK Lalasanana Isorge Mapamda Inga Chingna Lainana Bagidamata Minute Amatumina Leptuna Ikaikumnaba Utki Bagaloinana Final Match Asigi Champion Runner Up Best Jakpai Amasung Best Lamtha Oikiba Sanarishinge Prize Yantoke Hausegaro Badamaro Papa Oman episode Known as Samdokraba Goods and Services Tax GST Dukandar Sing Nangang Chalibra Haining Sing Craig Lamian Baneta Irapoki Chamaga Kumapan Subamba Pokumon Taramba Amade Humbudramari Suba Lamian Be Irabo Lake Kidabi Tarampang Tongna Craig Maron Tok Trabamade Manata Traba Sing Bokadang the Hantana Yingbiro the Badehaina Dr. Jambogon Maina Pondo Craig Loinana mid 21 ngasi aroiba oina India ge atiada pai khrei Image PAODAM ngasi ge matang sida loichere ming tabiri besang bo amukhana khurumsari